Nk'uko twabibonye kare twagerageje kwandika porogaramu yacu ya mbere twakoresheje ino code editor yitwa notepad++. Ino notepad++ nibyo turashobora kwandika ururimi lakini ntago igenewe 100% kwandika ururimi muri Java. Ikindi naco izindi ngorane dushobora kuronka muri ino notepad++, dufate nk'akarorero hamwe ugiye gufata ngo wandike nk'amakode 100, amakode 1000, dufate nk'amalinye urumva ko dufite gusa amalinye 9, dufate gufite amalinye 100 ubundi ugasanga ufite nk'amakosa nka 20 ugomba gukosora. Hano nako biragoye kugira tubashe kuba twakosora amakosa mu buryo bworoshe. Ikindi naco kirenzeho urabona yuko hamwe ugiye kwandika intuza kugenda kuri command line, no command line ukagira intuza command line ubundi ukagira kurondera Java C, ubona yuko kugira urondera aha hantu hari porogaramu yacu tugire kugira compiler n'akazi kenshi. Hari uburyo rero buhari bwo kubasha kwandika amakode mu buryo bworoshe cyane rwose kugira twandika mu buryo bunyarutsa, ubundi ibindi bitandukanye computer ibidukorere hano ni canke compiler ibidukorere tutarinze kugenda gusa compiler kubidukorera. Hano kwari kugira gusa mubone uburyo bigenda kugira umuntu uburyo ibihaba muri computer kugira umuntu araninge porogaramu. Rero muri ubwo rwego tugiye downloadinga porogaramu yitwa Eclipse. Ni porogaramu idufasha guprograma Java mu buryo bworoshe. Tuyironka rero hehe? Tugenda hano kuri web browser yari yose mushaka tukandika eclipse.org, murayibona hano gutya, tukapressinga enter. Hanyuma hano hari ahantu bita download, muri download tuvuye hano muri download hano turahita tubona download Eclipse 64-bit niyo downloadinga download 64-bit. Hano nk'uko mubibona turabona hari ama download atandukanye, ushobora kugenda hano kuri direct link file, ushobora kugenda kuri all mirrors n'ahantu hatandukanye ushobora kubivanaho. Uburyo mpisemo guklika hano Eclipse umwanya iratirangiza kwidownloadinga, irangaje kwidownloadinga ndatangira run, gufyonda run. Turindire turabe umwanya bifata kugira izobe irangije. Ngiyo ikiza Eclipse installer. Ubwo no kuvuga hano batuzaniye Eclipse zigiye zitandukanye bitewe n'icyo dushaka kugeraho. No kuvuga duklika hano kuri Eclipse ID for Java developers. Ubwo rero ngiye guhita ndayigira install, no kuvuga ubu ngagira accept. Ubu iragiye gufata umwanya iba installed, ndagira accept. Ama steps atandukanye kugira ibe yarangije kwidownloadinga igende kuri computer yacu, ubundi dutangire kwandika amaporogaramu mu buryo buri professional. Ngiye kurindira ibanze irangize. Irarangije, ubu ugiye kumbaza namba trustinga no ma certifications. Ndatrustinga. Ubwo rero ni ukuvuga ngacangira always accept all this, then ndatangira accept all, ko ubundi ikaba irangije. Rero ni ukuvuga ubwo irangije tugiye rero guhita tuyilaunchinga. Ubwa mbere turabe uko imeze. Tugiye kulaunchinga Eclipse. Tugiye kureka workspace itweretse ariyo dukoresha, ubundi tugire launch.
ni ukuvuga turafise ntuza Eclipse yacu ya mbere tujye kwandikamo ururimi rwacu mu buryo buri professional. Hano nimara kurangiza ndaza gushyiramo ariya makode twagize hariya, ubundi duhite tugira dutangira. Uburyo rero bayikoresha ni ukuvuga hano tugenda kuri file, ubundi tugenda kuri new, tugire file new, ubundi tugenda kuri Java projects. New Java projects, ni ukuvuga ino Java project ngiye kuyita, ndashobora kuyita turabe ikintu nayita, ndashobora kuyita kaze cyangwa nkayita ikaze, ubundi ngatangira next, ubundi nagira finish, ikaze, create ikaze, kujya twari twabigize, twamaze kugira ikaze. Kuvuga ubwo tumaze kugira ikaze, turabona ko hano twamaze kugira modal ama source code hamwe na ama library code, nicyo kintu bica biduhereza. Ni ukuvuga hano rero muri ikaze, hano ngiye kwandikamo kugira right click cyangwa guklikinga kuri akabuto k'iburyo, ubundi ngire class nta kibazo, ndashobora kuyita ikaze, nta kibazo, tugire ikaze. Ngire public, ngiye gushyiramo ino ntuza public static void main, ndashyiramo ku buryo bidasaba ko nongera kwandika, kandi ubwo ngire finish. Ngiyi rero class yacu yamaze kwizana mu buryo bitatugora cyane. Ubwo ni ukuvuga rero bimaze kugenda gutyo, ngiye kugerageza kwandika amakode, gusa urabona ko yabatwandikiye public class ikaze, public static void main, nta na kimwe turiza kwandika. Hano gusa ngiye guca nsaba computer imbwire ndayisabe ikintu dushaka ko idukorera. Ngiye kwandika system.out.println. Murabona ko inadufasha kwandika kugira turabe nabo tutari ko turihenda. Ubundi gacangira ijambo ushaka ko printing, nshaka kuvuga nti hello abakurikirana ino tutorial. So ubundi hano hari agatukura, ni ukuvuga hari ikosa, lakini reka nziga kosa namaze kuribona, ngize hano gashyiramo semicolon, ubona ko computer yatinezerwa. Turangije kubigenza gutya rero, twanditse ibyo dukeneye kwandika, duce twagenda kuri run. So hano murabona run, hano gutya run and run, uko ndatangira urabona yuko yahise yandika hello abakurikirana ino tutorial. Ni ukuvuga yahise iraninga, ntiriwe ngenda muri command line kugira ngo nsabe computer cyangwa nsabe ntuza compiler cyangwa translator arinze gutranslata ibintu. Duhise gusa twandika amakode, ibindi byo gutranslata bisaba muri background, atana kimwe tugiye kuvuga ngo turimo turatranslata ikintu na kimwe kuri computer. Akazi kayo genda kwandika amakode. Ni ukuvuga rero ubu tuno Eclipse tugiye kuyikoresha ku ma tutorials yose agiye gukurikira, niyo iza kudufasha kwandika amakode, twige mu bintu bikwiye gukurikira tugiye kwiga mu bijyanye na Java mu ma videos akurikira ari imbere.
ndibaza yuko murimo murankurikira neza. Abafite ikibazo ni ukunyandikira mukambaza, cyangwa mugashyiraho comment hariya mukambaza. Ibindi nabyo ndabasaba mugire subscribe muri benshi kugira amavideo akomeze abagereho. Hama abafite ibibazo, abafite ibyo mushaka kwiga muri tekinoloji n'iki, mushyire muri comment ndabikorera video nabyo. Murakoze, ubwo naho mu yindi video. Bye.